Cars Christifidables en Christus. Oz ai la vengetraisavla domenica del temps ordinari 2023. Nus essen forsa se cavistrai, senza voler, ni per sforz en conflicts ed disharmonia. Neve, aut centen da montes, ni fan dubis da nossa sinceridad. Las lecziuns da questa domenica dat a nus inspiraziun e directivas per combatter conflicts. Volen tematizar la responsabilidad de la carecia proximala que nos essen obligai de renter in all'autor, ni il ai in lecziun su della carecia proximala. E per cui l'emprema lecziun Dios cloma il profet Ezechiel sco per shirada, che duai admoni siu pievel. E quel tralai da fa quai survesh, daventa el sex culpons. Svenda en la seconda eleziun la piesce son Paul puntescia il important contament della carezia proximala. Et l'Evangeli va ai per reglas concretas del secuntaner vies concertions che ein daventai culpons. Co reagai nus, se nus observai entier ed abus, fagiai nus sco il profet Ezechiel e quintain che nus vaien l'obligaziun da fa attens ils culpons sin lur scarpiccià e sin lur mentas. Vai nus la curascia da di, vais bo in cor sci dir, mai bo vies pulainas se converti, ni vai nus il sentiment qu'eu esse nus bo dumantai, tedrai plitost sin autas, sils grons della politica, della baselgia, dell'economia. Cars presents la nuviala dall'eleziun da oz ai clara. Dios da monta da quels che craien en el sen da responsabilidad. Sco cresceuns cristians duainus tenor saver e puder, agir ed avertir, tenor nies bain manegiot plaid. Perfin che nus savain bo quinta cun in gron success, sco il profet Ezechiel dumandai da fa il nies pussaivel. Eu sai se sprua da capi quella persona che è diventata culponta, mo eu ascel bo ave in cor di. Eu stoi tedla la vush en miu intern, che vul musa la dreccia moda da segida. L'Evangeli da od tematisescha la relecțiun d'eder careția e rigorosa dat. En trais parts descriva Jesus fece clar co in sa en turn en careția cun en cresciaun cai daventaus culpons. L'emprema lingia ascia quel che a faliu bo veni privaus da sia dignitat, conform al temps san ins exprimer quei aschia. Jesus presenta tia instrucțiuni co in sa da mogn, al grev pensum da sligia ils problems da conflicts de la pastoraziun, senza che in parrochian che ai ieus vies fallida piardi del tut siu bien num. Quai drova fin sentiment e respect. Forsa gartegia ai bo tier l'emprema emprova, in sacha de don bo trova l'autra, mo bain ses prova da perdona il entier che la face. Il ses tenta da fa pais, sto essa sincers e verdaivels.
Una persona che vesa bo en quai duai bo veni tractada sco in publican, ni sco in pegaun, ni in che vul bo fa parte della comunanza della cardienza. Il il ai sia libra decisiun e quelle stuai nos respecta. Dendo, ai sei bo sclaus da a quei cresceu la possibilità da fa una nuova enchata, dessa avviars, da se reconciliar. E scias co Jesus ai, in veta ora, ses tentaus per tals publicans e pagans. Cars presents, quell'Evangeli da duot lai, in sacco, anavos anus ina schliata odur, in peta sue. Sigi, due se nos mince ga cunus manegiain da stue clama ina sora, ni in frar, per il discorso da faccia in faccia, consultar l'empre, ni insomma, lascina conscienzia. Leu sai eu da l'enxata. Leu sto eu esser sincers, mo avon mai, e confessar ils sbals a memex. Forsa ai quai bo bia, mo tutenina, in empre in pas. Ludaus Jesus Christus, sempre sei ludaus. Aus tuts, in abbiale domenica, ed in abbiale jamna vinavon. E tot bie.